Siyambiza sithi ngosithak because namhlanje silosisi Afrikaans all the way from Kobulawayo Comfort China. Right. So udadewethu sizambiza sithi ngosithak ibizo lakhe. So usithak calls me and says to me, sisa yawazi ukuthi I've been watching stories zakho zomjolo lezi. I want you to listen to my story, to what happened to me. So usiswethu usithak says asisa mina ngabuya e-UK ngo 2022. Yes, ngo 2022. Uthi wabuya lapha nge-COS. Yes, nge-COS group. Sesingenile kibo. Yeah, sesingenile kuwe. Kibo. Uthi wabuya nge-COS ngo 2022. So she says when I arrived, ngambuye nge-COS yami, sibabiza sithi ngama-COS abomseyami. Ama-COS ama-company asekhaya. Hayi nomvelo Mncube unjani. So ama-COS abe engaba ngama company aownwa ngabantu basekhaya, not necessarily labase Zimbabwe as such, but basically ama-COS abe ownwa ngabantu base maybe ama-Ghanaians, Kenyans, Zimbabweans, South Africans, but abantu abamnyama anje esibabiza sithi ngama-COS abomseyamo bese kusiba lama-COS esikhiweni. Anyway, so to wabuya nge-COS yabomseyamo, she told me the name of the company, wangitshela a bit more about the company. I checked them online. Nice. Anyway, asiko lapho. So 2022 udadewethu just ngabo March, I think she said wabuya ngoba uthe wachiya ekhaya kule hlobo abantu beqalisa ukuvuna whatever. Wabuya ngo March anyway, March of 2022 she came to England ebuye nge-COS laye ayilayelwe isihlobo sakhe ngumama omdala, if I'm not mistaken, or umama omncane owamtshelayo ukuthi hayi kule company enje eqhatshayo uza wena geli kubhadala imali ezingaka, kwakungasomali eningi ngaleso sikhathi. I think wabhadala la khona lokho umama omdala wakhe wambhadalela usitha i-COS lakhe. Usitha wapaparika wahlanganisa izinto zakhe nje wangena enkampanini, wangena elizweni. Thanks nge-Wednesday ngangivula mihle. Hey Zaza Fatima, I'm so sorry about Wednesday. Anyway, uthi yena udadewethu so ngafika lapha ngabo March of 2022. I started working for this company. It was a dom care company. Hayi ngiyasebenza ngiyakuthi, but the hours were long. It was treacherous kwakungayenzi. The hours were long. I was not personally used to working that long, considering ukuthi ngisuke ekhaya vele ngingumuntu owade ngakaza sebenze lami. Kwathi kuvuka khona lokho kwama-COS, mama omntana wathi hlala ulungisile, hlala ugezile, so ungathiwa yehla phansi eyupro lapha, hlala ugezile again ure. So la wagijima wayenza konke kwama-first aid, wayenza ama-ILT zakhe, wayenza everything okwakudingakala. Ama-police clearance wahlala ebambile iphepha lakhe ukuthi anytime is tea time akwavuka kuvuvuvu ugelo wazibonesela. Akaze azisebenze ekhaya since waqeda isikolo. So this was her first job, proper job. Ukuthi uyake bambe abe ngusisi ezindlini here and there, you know. I'm talking a proper official full job, not that ukusebenza ezindlini asomsebenzi. Yo naliphuzu bakithi kunishukela ngiyesaba ku Facebook sensaba. Anyway, sefikile lapha ngo March kuyasetshenzwa i-dom care, iyasetshenzwa ukuthi besivuka ngo 5 ekuseni. Karibiri ingene ezindlini zabo John. Siphume ko John siye ko Bet, siphume ko Bet siye ko Dana, siphume ko Dana siye ko King. Hayi kuyahanjwa kuyachiswa kwahanjwa. Yasetshenzwa ijogwe leyahamba. Uthi sisebenze silama break in between, you know, siyagada amabhasi siyayihla sithintin. Ethi sisaka kwesisikhathi ngamvuka ngo 5 ekuseni ngize ngichayise ngo 10 ebusuku ngifike endlini ngo midnight, only to come to the end of it all, maybe iviki phela ngihole for like 44 hours or something like that, because babe i-company yayingabhadala ama-travel times, yayibhadala only the call times. For those that understand i-domiciliary care, literally ungafika ko John usiyamvusa i-call time yakho ingu 8 to 9, ufike uvuse uJohn umgezise umlungisele i-breakfast uphume uhambe. You are only paid for that 1 hour okuJohn. Usuke kuJohn uye kuPatrick maybe ungena ngo 11. I-time between 9 and 11 lana utravela babe bengayibhadali. You only get paid for 11 till maybe 11:30 in next call yakho kaPhilip, kanjalo. So babe kuhamba bebamba 1 hour here, 30 minutes there, 15 minutes there, 20 minutes, kusiya ngokuthi ama-calls akho angakanani bese beyahlanganisa for the day. So uthola ukuthi ungena ngo 5 ekuseni wachayisa ngo 10 and you've only worked 6 hours or 4 hours sometimes, you know. So she says ukuthi it was heavy job. Ngangisebenza 7 days, literally 7 days in out. Company yayingasinika ama-days off a specific. You could wake up one day kuthi hayi calls zakho sezikhanseliwe for today, asisakunitsho kwi-day yakho off, la usutshona ulele or la ususenza whatever. So uthi ekusebenza
wenzeni lapha yayena ugel ngusisi nje ohlakaniphileyo if I may say ngumuntu lwana ohlakaniphileyo uyamuzwa even mawukhuluma la usithawa ukuthi ya lapha ziyabuya la yabo uthi by August usithawuyeni ngo March towards end of March sesiku August uthi by August vele wayese sevula amehlo sevula inkophe esebonile ukuthi uphumani uhamba so usitha yeah nini nathembija so usitha uthi yena khonapho nje isama mid summer wathi ngabo August laphana waqalisa ukuthi ama calls akhe ngokutsho kwakhe ama calls akhe ayesesiba shorter and shorter I think I company yayisi employ more and more people so kwase kulabantu abaningi kulama shift akhona so sebezama ukuthi wathi ngiba break even ba balance umuntu onke at least a7 uthi ethi ngelinye ilanga esebona ukuthi hayi man into le ayisanchayeli mina ikarigililiyane kade ngiyenza before angiselayo but also ikarigililiyane ngesikade sachaya ikarigiliki what did what decide ukuphuma abantu abaningi ababuyayo lapha not wonke but abaningi ababuya lapha babe besingle ba end up badinga indlu A1 bayishare bahlale maybe be 4 or 5 bashare ama bedrooms well babe lama bedrooms no maybe 4 bedroom house then base share sitting room the kitchen or whatever so like when she first came in wafika la ku situation enjalo behlangene lamanye ama girls and boys bayenza khona lokho ukuthi bahlale together yena wabona ukuthi hayi imali pheli yaphuma lapha kuyasetshenzwa amandla akho umuntu kuthiwani amandla akho umuntu you are ngawu lamandla you can work as much as you want so uthi yena by vele within 3-4 months why said decide ukuthi no wathi ngiphume endlini dana ngizidingele kwami uyisikotokoto kwami wazidingele kuyibed sit kwakhe kuyiflat kwakhe wahamba wahamba she could afford the rent imali ade ihola be afforda ukwenza ukuthi abhadale irent A1 so uthi because why sehlala yedwa lapha nxa sesiyafika kubo summer time lapha ama shift aqalisa ukuthi khulukudu asechayele phansi uthi manje ngiyenzeni so uthi one day abe decide ukuthi wathi ngihambe ngapi ema officeini ngeke ngiyozizwela because kanengi really abantu they don't go to the offices you always is phoneini abanye is on email abanye is whatever website the company uses for ama shifts in or whatever so uthi ngabe decide ukuthi do you know what it's been a long time since ngahamba ngakuthi officeini ngenyawo let me go there see what's going on ngiyozibuzela amathopho ukuthi is there a possibility ukuthi ngithole ama shifts are extra because you sengichayeka lapha financial ama bills rent in you know I hadn't thought ukuthi singagcina sesifike ebangeni leli esasesifikekile ukuthi ama hours ayese drophile seriously drastically so ugela uthi ngabe ngihambe officeini fike officeini salibonani yebo bakhulume bexoxe labena ababhukhayo ngabona abase officeini abayenza kwama shifts lan esiqeda ukukhuluma labo ku explain labo bethi hayi no lathi sizakuzamela sizafaka ibizo lakho lapha ukuthi nxa abanye abantu bedrophile ama shifts anything happens emergency shifts come up sizakufaka ku list yabantu abazabe bebizwa as fast as possible njengoba ufuna umsebenzi but unfortunately wena unjani awu drive girl so nxa unga drive la khona singakubizela emergency shift kuzaba nzima ukuthi sikuthathe kanjani ukuthi uyefika emergency peliti manje khathesi nje umuntu omakundwana but wena nxa singathi emergency usunje nimeqa thatha ibhasi ye1 hour lapho uyehle kuliyana ungene kulana 4 hours late that's no longer an emergency but it would be better if you could drive at lami ngiqala ucabanga ukuthi maybe ngimele ngidrive nxa uthi sisanginya I can remember it like it was yesterday nxa ngithi ngiyaphuma eminyango nqa with this guy this good looking handsome fasha of a man ngithi salibonani yebo njani ubani ngubani angitshela ibizo lami okay mina ngusibani wangaphi ngapi turns out uguy is the owner of the company wayengakaze ambone she had seen or have seen his name ukuma emails and things like that ngumnikazi wani wekomponi so geli usitha wahle wathi mina bengisithini Mr manje sizambiza sithi ngubani Mr Company ngicela umnyamfakele ibizo la Mr Company so Mr Company bamela phana baxoxa la phela is very engaging like staff contact ufuna ukuzwisisa ukuthi ama problems angabe ehlangana lama carers akhe kuyini abaxoxa ugela am explain ukuthi mina ngaphuma endlini ngicela ibizo lika Mr Company phela kwenza ukuthi ngilifakele ibizo ngingakazifakele lami bese licanga ukuthi yi genuine name yakhe uthi wena bamela phana baxoxe lo Mr Company baxoxe hayi am explain ukuthi hayi bembuyile nje ngisithi ngizokuthi hello sakubona hayi njube giant hayi ndoda sicela ibizo I
suka wena lela soze ngikwazi ukube lipronounce ngoba ngistory sami sihamba fast ngicela ibizo ngiyambiza ngelakho anyway asithini Mr Giant Mr Giant afike lapha nathi hayi girl baxoxa bese sithi oh okay sengizwile ukuthi sithini hayi sizathi nguBrian thank you Themba nguBrian so uBrian says to Usta yazi ukuthi this is very rare ukubona umuntu obuyayo ezokuthi hayi mina bengicela ukusebenza more bhala ibizo lakho phansi lapha le number yakho unginike then I will see what I can do yabo uyenza mfasha I will see what I can do ngizakhuluma la beoffice lapha ngibona ukuthi is there anything we can do to help okay lithi ngazi ukuthi sisangangaze mbhale number yami ngefasting esengayibhalalela la ngithi hey ngikhulume lo boss wathi uzangibonela ukuthi uyenzani for mwa uthi angasuka lapho vele amaphaphu lenhliziyo yokudlala konke ngisiphonga ukuthi yo isimo sami sesizotshintsha ahambe endlini uthi that very same day uBrian phone ngingiri ngabo ntamba mayisha hello yebo njani hayi ngiyaphila nguBrian oh Brian yeah how yeah linjani how are you say hayi ngiyaphila awungambizise uyangigugisa asukutshela sizawena kodwa hade awungambizise uyangigugisa hayi aziphili rafu shem hayi phili rafu uthi wathi yena ungangibizise uyangigugisa ibizo lami nguBrian yena wayembiza sebe kwa Mr Banibana hayi ungambizise uyangigugisa anyway ngikhulume la beoffice lapha about situation yakho manje banjela ukuthi inkinga ekhona lapha ukuthi wena girl awudrive so ama call esesilawo lezo nsuku amaningi ama call asiwatholileyo anjani aphandle akhatshana but I can make a plan for you baby girl yes cha ngiyakwanisa ukwenzela iplan ufree nini ofu nini sihlangane sikhulume usitha uthi ngathi angeke ngeke kuyahlana lo Brian mina umuntu lo ngiyozama ekhasha ukuthi ama shift ngiyathola and yazi ukuthi the one thing about umjolo umuntu uyamuzwa one nge tone of voice and two nge choice of words ukuthi inkulumo leyi is it still professional kumbe sesilengela nje emnqamlezweni la so kungani kuya ama change amagiya into yankhona uyabuyizwa nawe mnikazi efonini ukuthi use hayi akusekho la sesidlula so uthi I could hear the way ayikhuluma ngayo ukuthi of course he is being professional but there is something else engani is lingering behind the scenes so lami ngathi okay asameni njani anje so say wabe sithi hayi uoff nini hayi thanga khangela idanga ngathi akhona ukuba off angila an exact day engingani yabo engingathi ngingakunika yona ngithi ngizaba off ngeFriday because thina siyabizwa at any given time but ngelanga elingaka ngile break last call yami maybe ingo 12 next call yami ingo 4 so ngile that long break in between and lawo vele abajayela ngwa bridge unless omnye umuntu adrop athi hayi okay last call yakho ingangaphi amtshele next call yakho ingangaphi amtshele ngabona use wayenjani wayese check ukuthi middle ground ingaphi sisu baby girl enjani enga drive hayi Miriam Zimba hello so use Mr Brian asesithi kuye okay asihlangane endaweni enje ngaleno la ugela uthi ngathi all right alifika ilanga elingasosithutha ke lizifikele bahlangane bafike lapha afike abuye abdrive uBrian abuye lapho kule last call but obviously ngabe ezopaka phandle kwento ahlangane la emakhoneni ukuthi hayi ngisendaweni enje inxa uphuma walk wenze so ubuye emagrosanza bempake khona lapho abuye ugela afike la yangena emoteni uthi hayi lelo langa ngihambela mina ngiscrapile ngikwazi ukuthi nxa ngiphume shifting ngiyakhupha itunic ngiyafaka esikhwameni kodwa ugela uyabonakala uthi sifike lapha emotweni sixoxe uthi sisa it was so surreal mina I'm not a person ojayela ukuba lezinto zemjolo and imjolo esengibelayo imjolo yasekhaya imjolo ethu yakobulawayo esimple nje hi girl boy you know siyaxoxa efonini siyaxoxa ku WhatsApp maybe you kiss here and there ngangakafiki kangako you know ezintweni eziningi so I wasn't very well versed ezintweni zabo dating wes off umuntu oyabe umkhangelele ngokuthi unguboss wakho or you know or financial you know ukuthi nxa umuntu financially higher or better than you uyabe njani
kunzima vele ukuthi ube kwazi ukuthi how do you associate with this person, because always you feel like we stupid, you feel like ungubhari, or you feel ukuthi you need to act some type of way to be on their same level. So uthi hayi say yena vele waye down to earth yembuza hayi so uphuma ngapi ngini kungaphi ngapi kanteni mina ngake ngahlala ngapi ngiyazubani wangapi. Then it came to a point where actually they've interacted maybe 1 or 2 people kobulawayo, not like in a particular place, but kobulawayo ababemazi both, but when not like in a friendly met, but khona kana ukuthi lami ngathi uyamazi unjube giant lwana yenza ama workshops, yes lami ngiyamazi, yeah, but not ukuthi singama friends sonke nini so i3 like that. So uthi they came to a point where they were 1 or 2 people ababebazi boy 2, so they were able to talk about that. So uthi ifirst day lana vele sahlangana khona phana emotweni yakho abesithi manje ukuthi sihlale lapha emotweni akusoze kwenze, let me drive us to somewhere, you know, so hlala phansi maybe have lunch or something, awuthi sihambe siye ku lunch nje kokunye kuyi McDonald's okusekhoneni laphana vele uyakwazi ukuthi lapha i-strategically so lehlangane lo muntu osaziyo sifike siphake ko McDonald's indlela lapha hlale phansi abuza ukuthi what do you want to have, ngithi mina ngi-right khona okho lineli kufunayo whatever right ode hlale phansi kudliwe baqalisha ukuxoxa ngomsebenzi ama-problems she's facing endlini yakhe kwathini ayisithi no auntie number yami usula, if ever you have ama-problems like you know ama-situations just call me and I can see how I can help. Hayi yashuka yahlala i-help yaba i-help from that day onwards. Hayi uselost nje bebe ngumuntu lo muntu wakhe undercover though, qala kuyi undercover kungumuntu lo muntu wakhe useyathi hayi mina nginjani. And I don't know guys, do you ever realize ukuthi nxa usemjolweni usuke ube yisithutha sokugcina laloba kuthiwa uhlakaniphe njani. Mina ngathi Mr Prince for so long uyazi uyabuzazi wena vele uyisihlakaniphi sokugcina, kodwa emjolweni ufika ube yisithutha yazi umuntu akwetshela amango wabonayo stru ukuthi le yi-fantasy. Kodwa ivuna ugela uthi I never even bothered to ask even emsebenzini kumbe any of the girls surreptitiously ngenkhona ukuthi ngithi khathini nale amazi umnikazi wecompany uthethe yini kuje uthi ngithi Mr Brian wangitshela inkalati ye-fantasia story ukuthi icompany lana wayivula yena lo le partner yakhe omunye usisi who was his wife is still on paper his wife. Yaqala inkathaso still on paper his wife, but abasekho bonke like that. But unfortunately because of the because of the way our companies are registered ngayo in England, this is what he told it, because of the way our companies are registered ngayo in England, so because they are both directors of that company kumele ukuthi bahlale bengama directors of that company for at least 5 years before they separate uyabo. So yena lo muntu lwana abasekho bonke like that, but they still what on the company jointly. If they separate or they divorce before the 5 years company registration, yes guys, it sounded so stupid when I was listening to it, but anyway she believed the story. So wasem explain ukuthi if they separate before that 5 years he can lose most of his company or awakhe ama shares a company uyabe as our loser, whereas if he waits out the 5 years ngabe nga separate after that they go 50-50, and omunye wakhe lwana has agreed ukuthi when the 5 years is over yena she wants out, so he'll buy her out and asale yena iona icompany. Wahlale njalo ugele sazi i-other person in not in yena ke senguke uthi sisalo kusebenza ngase ngenza qoqoqo ama calls ami esengana drothwa ngani angana manipulate ukuthi vele mina sengisebenza maybe from ekseni ama calls ami onka 7 till about 2 o'clock konke kumele ngusebenza that day. Ama calls ami maybe 1 hour laphana 6 hours 3 hours laphana 2 hours laphana ngitshaya by 2-3 ngabe sengitshayisa, whereas this is something that they've been asking a company ukuthi why lingasenzeli njalo kwenzela ukuthi sibe lama time off, even singela day off but ngibe le longer time off, especially thina singa drive yo lithatha ama calls ami wonke lwaline abe sekuseni ukuthi nxa ngitshayisa maybe ngo3 even ngo4 ngoba ngiqashe ngo5 am ngihle ngihambe ngingabi ngisaphenduka kule ukuthi ngitshayise ngo2 ngiphenduke ngo4 ngitshayise futhi ngo5 ngiphenduke futhi ngecall ka9 then libe labanye. So this was something that they'd been fighting with the company sitshela into yokuyenza asebenze kanjalo e-office. So uthi suddenly yena wakhe ama shift ayesenjalo ukuthi either usebenza ekseni or usebenza emini, but kasela ama disjointed lana mngenise emphumisi uthi emjolani kunjalo even utshela mangu uyavuma. So uthi as isikhathi sahamba, like all of this is happening within a month ka August,
like yisikhathi sesama. So those who are here in England liyazi ukuthi uAugust yisikhathi sesama kulama festival kulama parties isikhathi abantu abachata khona ama engagement amalobola. So there is a lot going on out there. Okay uthi as we are going along lo Mr. Brian, I start to realize a few things. Ngumuntu lana ongani lokuyithempa, ngumuntu very controlling. He wants to know where I am all the time. Uyafona ungaphi. Hey amakho kumbe wayesele rota yakhe kumbe efonini kumbe waye I don't even know. But uthi he would call and say usufikile endlini, uyafika nini endlini. Hey suchayisile kukho le, ngiyabuyenza ukuthatha khona lapha, abuyeza umthatha ahambe la eflatini yakhe. Phela usisi uhlala yedwa so vele kukojovijo. Kumnandi kukojovijo lapha vele Free Mandela abuyeza umthatha kwamanye amakhozi akani drop endlini atshona endlini lapha na hey kumnandi kunje ya umuntu lo muntu wakhe amthembisa izulu lomhlaba emtshela ukuthi hey enough time baby wena uzabe ungasasebenzi hey niza kufaka eofisini hey mina ngilamfazi angilamfazi oyabe senza ama calls mina wena my babe uzabe usebenza eofisi ngoya kusenza ama rota bezwa don't worry about laba abantu laba ngoya kusuphakathi inside phakathi wena kusungifaza direct ugele la bambeke ngestory August wonke September wonke uthi sometime in October sokugodola sokuyi winter ke kathe uthi ngenilanga nxa ivele emsebenzini athole endlini like I think angeke ngithi giza twawini ama heaters akhe awasebenzi antsho ngathi uyalighta kula heating endlini akhangela igasi ngilayo amagetsi ngilayo how star kuhamba njani uthi angifonela uBrian uthi ngifonela uBrian ngithi Brian mina ngile problem lapha emi heater yami kwathi ngithini uBrian ethi no fonela abanye abantu ngibusy mina la vele kuthiwa ifoni yangikhona yazi nxa umuntu engathi yeah no nina ngingazami office lapha abafana nomaza kubathi so right sharp bye. That's the phone call. Uthi uyazi vele ngayiza ukuthi iyangigudla ngichanga umzimba kuthi afonela ubani wemsebenzini uza kungincedisa vele wathi bye. Uthi ngathi okay afonela omnye umfana abasebenza la manje amuntu atsho ngifike endlini lapha ngazi kumbe maybe kulento etriple yamagetsi ngike ngafone eofisini lapha kwathiwa wena unjani kwesisikhathi uyakwazi izinto lezi ungabuya yini uzongikhangelela eflatini lapho umbonele ukuthi kuhamba umfana lwana ethi no sharp ngisema areani well ngimbenza abasema areani ngizabuya ngizokucheckela ngabo letters umfana lwana abesebuya ethi yazi ukuthi into efani ngifonelwe ioffice besithi bacela ukuthi ngibuye ngizokucheckela kanti uBrian sefonile ngalo wathi no kulesini staff sethu esikhala ngokuthi ama heaters akhe ngalincela liyemncedisa so umfana lwana afike lapha afika check abona noku triple into zama switch khona lapho kulento ekade icitshiwe kade kumele bilightiwe ngela bonke thank you so much ngiyabonga utsho mlana suka hamba uthi ngaleyo ntambama uMr Brian afone ufikile umfana wami lana bengimthumile ufikile ngiyabonga kathi ngithe ngifona ubungafuthi habe ngakhulumeke bengilo muntu lwana so bengafuna ukujumpisa so ngase ngicela lwana ukuthi abe how kathi kule ndaba ukuthi hantu uthe alisekho lonke kusale ndaba ukuthi uyakhuluma labanye abantu ethi no kuyakhoza imsindo and the kathi man abantu just take your charge there and then what's that flower for yazi kodwa guys ucela limbonise umuntu lo come here mami come here kathi flowers ngela angelibona usisi ngentamo look at the camera all right bye. So uthi switch off the fire please, it's too hot. So uthi yena ngazibuza ukuthi umuntu wakho le ndaba lokuthi wena ukhuluma labanye abantu antu uthi alisekho anyway uthi Mr Brian waba umuntu othi I hope umfana naloku uyawalungisa khona kade zokulungisa wahamba uthi I felt some type of way ngecomment yena le ngathi no okay anyway awuyekela kwahlala kanjalo akuhlale futhi a few more weeks uthi ngiyavula impompi ivuleke amanzi lana avuleka abese yala ukuvaleka impompi yala ukuvaleka afone futhi ngicela usizo uBrian ethi ngiyabuya kathesi uBrian ebuyehamba nomfana wami onceda last time uthi ngithi okay hey uBrian uthi ugela uthi
nobantu uphose wasala uthi Brian abuye hamba lomfana lona amthuma last time uthi ngingakunako kuyinto kwangikhona ukuthi kathi manje lapha sesihlala yipi but anyway abuye Brian lomfana lona uBrian afika sale aqala sale emoteni then after about a few minutes abuye la qoqoda li right pretend ungani vele yena kamazi uthi lami ngibona umuntu udlala iskiti lami ngidlala iskiti unjani sisi ngi right you know what we like to help staff sethu so ngithe lokuse lapha abuye zokuncedisa ngesituation yakho lakho do you know what give me your number uthi ngathi kathu budi uyenzela ukuthi uBra ngapha acabanga ukuthi vela siyazana vele ule story sakhe asipheka uthi ngibe ngisithi inamba yami ngubani bani ngimtshela athi okay I'll give this number to our maintenance department company Slochomo oyenza maintenance so if ever you have ama problems or things like that ngizamnika inamba yakho ngimtshela ku textela ukuthi la ubele yakhe in case uyabufuna uncedo I know ngewinter you know I know ukuthi ngewinter kujayile ukuba nama problems amaningi ngamagiza ngamagas what uthi lami nginqeke izikhanda ungana ngimazi uBrian sengimanyela ukuthi kade what the fuck. Anyway, idlule situation enale. I think ukuthi at that point anje uBrian laye wayengani maybe wayesebona omunye umuntu kumbe kwasokunjani but uthi umjolo wangikhona wawungani usuthachi usunjani njani uthi before I knew it ngase ngibuyelile kuma long calls lana long calls you know nxa ngingafona engabamba amafoni engathini ngifone phela uyabusu frantic sometimes ufonela umuntu wakho kabamba ifoni ufone ka1 ufone ka2 ufone ka3 3-4 missed calls a day thumela ama WhatsApp thumela ama text usublutik akwazi ukuthi ngenze njani uqalisa ukuchaya uvalo what did I do wrong ngiphambanise ngaphi umuntu wambantu yo akasavakathi the way akade vakathi ngakhona before wayesevine sekwanisa ukuthi uya drive uyazopaka phandle kwazi ukuthi call yami phela ngo6 maybe ngiyafika endlini ngabo 7 ngiyamthole epake phandle wagcina sokule point oyesatha sikhuluma ukuthi kumele abe lamakhiye what njengoba besingumuntu lo muntu wakhe uthi khonoko kwasokunganisa ukuthi manje usisi wethu usitha usitha phela sengene ngenhliziyo yonke la amaphaphu uyashima ethandweni usitha aqalisa ukuthi abanye emsebenzi namanye amankazi nemsebenzini bafani towards me wathi nithini aqalise la ukuya kuBrian esebuza ukuthi manje Brian kathi sokuhamba njani what's wrong sengiyenzeni indaba usunje uBrian amtshele futhi esinye story amshaye ngenye chapter 2 athi no mama lana enhlala laye I think ikafuna ukuthi siyalane you know ingcenye usemfakela isichitho ngutshele what a long winded story she told me the story ukuthi vele kwakubanjwa lapha kubanjwe lapha ukuthunga ama pages vele all over the place uBrian vele kasazwakala istory sakhe okay uthi okay kunjalo one day ngidecide ukuthi umholo wami awungenanga ithi ngiyofika ngapha eofficeini ngiyobuza ukuthi ama time sheet ambatholile yini konke kuhambe kuhle ngoba umholo awungenanga uthi ahambe athi efika lapha abingelelo ngomunye usisi beautiful looking woman very polite uthase sawayele accent yesikhiwa wayengasakwa kakhulumi njengathi umuntu wakithi sibili but wayengakhulumi njengathi no labana abesebele kuyithweng in their you know ku accent yabo vele sebekhuluma ilingo yalapha uthi sibulambengelela hey darling all right how can we help uthi lami ngitshele ngiexplainela no take a seat over there let me talk to payroll ngizwe ukuthi ukuhambe njani fonela upayroll umama lana very nice very helpful okay Nxa seqedile umama lana sethi hayi no indaba yakho isilungisiwe so you get paid maybe imali yakho isizangena kusasa or whatever day she told her ukuthi imali yakho isizangena but it got sorted out uthi ngihambe endlini yazi ngihambe ngimangela uthi hey endusisilwana sho inhliziyo enhle kanti kangaka inhliziyo enhle kangaka uthi ngithi semfikile endlini sengifonela phela uBrian ukuthi brazo uyabuya yini namuhla uBrian ethi ngiyabuya nafika khona lapho kwathi nthini umuntu lana kwathi nthini the usual story ade fika la phela sithi njengoba umuntu wami ngothi ngimxoxele ekade ngikwenza namhla ngelanga la mafika em-external ukuthi yazi thini namhla ngiyafika eofficeini umholo wami ubungangenanga what I met this woman wanci yo uthi ngathi ngimdisrapele umuntu wathi I don't want to see you officeini khona phana unga engage lo muntu lowo this is really bad this is going to be bad for me I cannot be sick
uthi sisayazi ukuthi umuntu wasuka from loving daving taving waqalisa ukuba suspicious of everything sembuza ukuthi wena wasosithini kuyi yena wathini wamphendula wathini yena wathini indaba engantshelanga ngawe uthi it became up to a point where she was like mina ngifike officeini umuntu lo wangibuza ukuthi ngihamba ngani ngamtshela wasesithi uzangincedisa. I never even got to ask her name, but she seemed like a lovely lady. And usislo unjani uyithwele, she is preggers. Mr. Brian abethi yeah angifuni ukubona officeini khona phana ukhuluma la umuntu enalo. Turns out nguye uMrs. Brian, nguye uMrs. Brian ahlangane laye. Ugela uthi lami ngiqalisa ukuthi 1 + 1 = 1050. Kati wayi ungafuni ngikhulumisane la lingekho lonke. Anyway, we're talking about work. But ugirl, I think la wayeseqalisile ukusasa out ukuthi lapha kukhona isikeleme ngisidlalayo, but engakwazi ukuthi isikeleme ngani. So she realizes ukuthi so Mrs. Brian uzithwele, but I thought you said you were not together. Athi hey abafazi bakutrapha ngezisu. Hey she knew ukuthi 5 years ethu very soon ziyaphela. So uzabe sefuna ukuthi and the story becomes this that the other. Hey you have to be la kumele ube umuntu ukuthi uyeke into zokuba umfonela all the time because kuyakwenza ama problems kusasa uyakwanisa bekhothi ayifile uthi kwakukunengi. I started to stress, I started to feel like I had done something wrong. Mina ngazihambela uthi umjolo wangikhona vele waqalisa ukuba sawa. This guy was now so controlling. Ubuye ufike nxa ule problem emsebenzini tell me kwathini amandebela athi icala lembuli ingubo lingene straight right to one day ugela bona ifoni ngingiri ansi linjani yebo sakubona yebo ucela ufike endaweni enje ngusibanyana abanyana angimazi phela mina umuntu ongifikela kodwa uthi ngimele nginjani ngifike emsebenzini ema-officeini uthi ngizihambele lami ngithi ngabe reception xa ngifika ngqwangqa la yena lwana usisi sisilamat how muwe I don't understand uthi lami ngathi angikwazi ukuthi lingibizeleni lingifonela lathi ngifike lapha ngalesi sikhathi this is me sisilana bethi ngojola lo Brian ngene is you bitch. Who a bitch that is jollering with Brian. Uthengethuka ngangakwazi ukuthi ngivume kumbe ngiyale. Phela into yabusicabanga ama situations ekhaya. Ukuthi phela sokungenzeka khona lapha ngicine sengifaka impama sengichayiwe ngarabhulwa ngoboss lady. Angisakwazi ukuthi ngivume ukuthi ngime ngijola lo Brian kumbe ngingavumi. What do I say in the uthi ngase ngichaywe uvalo I could feel even amadolo ami esesheka kusithi ngihlale phansi ngoba I don't know, you know, ukuthi kuhamba njani. Uthi mina ngabe ngithi akulanto engiyaziyo ngoBrian mina. Wathi why iphone number yakho isefonini yakhe? There so many missed calls from you. Hey, what ngibala ama message akho kwathini. A long story. Usisuthi mina ngabe ngibona ukuthi into le vele ngibanjiwe red handed ungifonele nga-answer wathi ahlangane endaweni enje although bengakwazi ukuthi ukhuluma lo bani wathi ahlangane endaweni enje ngafika uMr. Brian phela kamsevanga ugela uyinamba +447796 ngelo awusevanga ngebizo so umama lo came across ama text ama WhatsApps came across ama chats came across ama missed calls but angelabizo wabe ifonela inamba yakho yabo because uyabona ukuthi I think at some point wawukhulunywa ngama shifts in the chat so uyabona ukuthi umuntu osebenza ecompany yakhe but she doesn't know which one or who it is so wayifonela inamba lana wathi ngicela ufike office ngqangqa lo sisi usisi uthi umuntu nxa esentshela ngama WhatsApp mina ngabe ngisithi mina ngokwazi kwami sisi angikwazi ukuthi kuhamba njani but mina lo Brian so umuntu lo muntu wakhe it is who we are yaqala ke inkathazo usisilana wabe sithi hayi ke xa ukuthi wasuka ekhaya lapho njengoba umbona ngizithwele wasuka ekhaya wena ulanda ukuzojola I don't think ukuthi mina I will be able to philisana with this so sizabona ukuthi kuzahamba njani hayi ke wena lo Brian libe lempilo enhle okay uthi ngamangala ngathi okay umuntu kanchayi galwi kathini very calm and confident lokhani yazi ukuthi umuntu okuchanga umusa uya uwesi than umuntu okufaka impama
ngoba you don't really know exactly uthi ngaqala ucabanga ukuthi uBrian wathi mama lo yamfakile isichitho mephuza ngiloya mephuza ngitshayisa ngombani mayi babo mephuza ngithi uza ngithi uthi ngangena ebhasini I was shaking on my way back home ngafika endlini ngacabanga ukuthi manje ngithini ngitshela uBrian ngimnika iheads up ukuthi sesibanjiwe ngiyenzeni but asibanjwanga phela because abakho bonke but yena she never really mentioned to this woman ukuthi uBrian wathi kalisekho lonke la waphonga uyichi njalo wavuma khona kwakuvumayo wathoniswa ukuthoniswa wa confirm okubuzwayo yonke imibuzo ayeyibuza bit of an interrogation really liqaliseni libonana ngapi kuhamba njani yabo hayi no bantu angafuna ukuliwe but you know ukuthi like ekhaya mostly in situations like this vele ukhona uyabeza chayo eqinisweni ukhona uyabeza chayo so when someone says utshela le ndoda yami oh okay so lahlangana nini so lihlangana libonana nini oh okay all right nice have a good life likholiswe loyithu sharp bye. It leaves you off kilter. Awukwazi phela ukuthi what the hell is going on. So uthi ngafika endlini ngilokho ngichaya luvalo. You know ukuthi what just happened? Manje kathesi because uBrian is very controlling and he is shown you know we showing ngama traits komuntu lwana. Uyabumazi phela umuntu ukuthi lo I chance ngafika impama le ngalenda la. Uyabumbona nje umuntu wakho ukuthi I potential yokuthi engangifaka impama ikhona. Ngasikhuluma ngiyambona nje ukuthi lelo langa lingafika ngingayithola yabo so khathesi usezibuza ukuthi ngiphamanisile yini ngokuconfirm but bengeke ngiphike because phela yimi engifikileyo kufoniwe yimi engibanjela ama message uthe telefoni yami wacheka ukuthi besikhuluma ngathi ngibona ifoni ngamtshengisa ngoba nami ngesaba so uthi in the end ngacina ngithi do you know what wathi ngimtshela uBrian ukuthi chom we don't have to hide ourselves. We don't have to hide ourselves. Sesingayenzani? Sesingakhuluma ke, sesingayenza into yethu emgcekeni ugeli sekwazi. Uthi ngabe ngifonela uBrian ngathi unjani yanyaphile athi usharp Jom ngisharp. Umuntu wakho ungifonele namuhla. What uthi uyazi uBrian wayethule zwi ngikhuluma ngami explainela ukuthi ngisuke lapha kwahamba so umbuzi ukuthi uthi he never said a word. Kuthiwa ngathi ngiqeda wathi mayi babo. Oh God. Ngumjala ke lo uBrian wathi oh God abiza uNkulunkulu wathi don't call me again blockiyani umuntu right there blockiyani umuntu ugeli kasakwanisi kasamthola uBrian usengaye office naye ukuthi ngicela inamba kumbe ngicela limtshela ukuthi ama message umblockile full akwazi ukuthi manje what to do because the universe is the way the universe is. Because umhlaba ungumhlaba and umjolo uzohlala ukunyisile. Ugeli nxa yathi athi papa ngoNovember mba 2 lines. 2 lines. Way 2 lines ugeli is pregnant. Is pregnant uthi sisangayenza pregnancy test ngangingafili right omnyunkazana emsebenzini wabe sethi wena the way siyo ngakhona wena umithi wena edlala uthi sisa I was not in that space at all angangingekho lapho lokuthi ipregnancy testing isiyayithenga ngiyenza uthi ngayiyenzele endlini ngaguqa ngamadolo ngahlanza hayi kumbo kwesisu kodwa okovala ukuthi inkosi yami yamakhosi kati unyenzeleni umono ongaka kambe ngifike ngoMarch ngoOctober seNovember sengimithi umntaka Brian olomfazi wakho umithi kati yini le ngenza erongo kangaka uthugeli somele phela ngidinga uBrian ngimtshela ukuthi bubu sile bube ebuyayo ngiyamtshela umuntu engiblockile abethumela i-email ugeli company anti lapha na kuma company website kabe kuthiwa director wathi bani amanye ama emails akhe awe induction lani besamqhatha akwakumela sign ama disclosure agreements lani whatever ayikusayini okunye kwangikhona wakubuye kuvele ngapi nge-email kaBrian wabe ngibona ku-email dear Brian yimusta meet get in touch uyathini phela there's no other way yoku explain the situation. Nxa ublokiwe uhluyidi badla wichinjalo uzabona la utho yenzani indaba seyizwile uthi ngathumela i-email nale was simple straightforward quick like wifi hello Brian ngisa ngimeet hayi star no bantu man ngiyakutshela uyabungahlanzwa kwesisi uhlanzwa yazi ukuthi sokwafikela isituation
ungafike le situation yokuthi so wazwa isisu sakho sisithi grrr wazizwa uyiva ngovalo lokwesaba ukuthi uhamba njani buza abake bafike airport lapha immigration officer wakuthi where are you going unga expecting kwe wezwa kusithi hlanza uyahlanza kovalo ugelwa engahlanza umitho ayihlanza kovalo leyo kuseni uthi ngabe ngithumela i-email nalana straight to the point hi Brian ngusitha ngizithwele get in touch leave it like that uthi hayi kwahlala 2-3 days ngathi nxa engayibonanga nxa engayibonanga hayi engiza kuyenza ngizagcina ngiyekhona emsebenzini ngakuthi ngicelani linjelelele ukuthi ngiyamdinga anti ngoba lami ngase ngibona ukuthi la ngizadlala ukuhlupheka uthi hayi ngihlale a couple of days ifoni ringe ngingiring answer it's a number that I don't know hello nguBrian how athi unga ngisendlini ngiyabuya khona phakathesi akuye endlini afike ethi do you know what I don't want to be seen with you when Antwana you seduced me wawungisedusa ungifonela all the time hey kathesi you are trying to trap me ngokuthi uzithwele I know your type baningi ngisho abafana kade bengena bephuma lapha hey what ugela uthi ngathi no kulamuntu osedusa omunye la me and you were consenting adults wangitshela wathi wena mina ngizaba nguMrs Director don't come to me with that bullshit wathi wena ngizaba nguMrs Director in 5 years ngalo wamuntu esephumile ngoba you are together not together namhla usithi bene sokuthenga me and my wife you and you uguy vele he uthi uguy kasawubamba umtshina sengothi me and my wife have which wife iphi yangikhona iwife ngoba mina ngikwazi kwami awula wife ulomuntu nje ohlala la endlini elingekho lonke elimelele ukuthi 5 years idlule kwenza ukuthi le split company iphi wife esesikhuluma ngayo la hawu Brian angabamba umtshina uBrian the boys angasabamba umtshina my wife I love my wife I don't want anything to mess with my wife yey ugela uthi ngabona ukuthi le impanso zengiwini uBrian athi right we need to make a plan first of all he says abortion is free in this country well liyakwazi lani lonke Tasewe sitsho njalo me and my wife uBrian atshela ugela ukuthi no sikawari wena abortion hambe sejale lapha ufika watshela ukuthi you are pregnant you don't want the baby it's free Mandela you're not ready to have a baby you are pregnant bahamba bekhuphela isisu leso and the problem is solved ugela uthi ngacabanga ngathi mina ngumKristu ufeba sengingafika kodwa isisu angikhuphi sengingafeba sibili kodwa isisu no I do not khupha sisu ningafa maybe whatever could happen to me you start thinking of all those backyard stories that we hear of people having abortions wathintin uthi ngathi hayi mina ngidikholwa and I ukukhupha isisu I will not be doing ngawe nomntwana ungamfuni hayi kushap ngizatshela ke my wife wakho usuzabe ubhadala ke maintenance sengike ngafika yakusuthe phela wabuze ebantwini abahlala elizweni ukuthi manje nxa isimo sinje abantu bethi ngecho abanye babengakwazi ukuthi ukhuluma ngabethi ngitsho nxa vele umuntu wakho vele ngihambise maintenance code vele yenza lokhu so la wayeseke wafika wezwe ukuthi isituation usengayibamba njani when things go wrong so wanhlamtshela ukuthi hayi kuba nomntwana nzakala umntwana me and you and your wife we can sit down sikhulume nini libona ukuthi liyamphatha maintenance kumbe wena uyamphatha maintenance whichever way you want to do it this is where we are at uBrian abethi okay sengihamba ke mina phela izelesa sini kodwa kuyafana uthi uBrian ahambe vele angakhanyele nje ukuthi ukufuna ukufayitha nxa sengimtshela ukuthi maintenance uzayibhadala fanami uthi ngachinga ngamkhuphela isikhaladi ke lapho ngangikhuluma nje you know uthi kwaba ngumsindo kodwa uBrian yena vele cool and calm and collected wabe phuma kanje wabe hamba kuhlale a few weeks uBrian amthumezela i-text message hey uSharp ye unjani ye ukhona ye hayi ngiyafika khona lapho bawuthi ngumjolo they don't mark about uBrian afike eqoqode emnyango ugela vule ngqangqa lo nkosikazi Brian and my wife
at the door. Uthi ngiyethuka. Ha! Kuthanga ngene sithi ngingahlala ngacocobisa komalikazana. Ngingakwazi ukuthi kathi balandeni endlini yami khona la. Yabo. Uthi bangena. Kuhle futhi sihlala wangena wakhangela wangena wahlala laphana eBrian la wabuya wahlala. Lami ngahlala kwelami khona ngani inkukhu enethwe. Salibonani yebo. And then lilandeni phela nxa abantu bengangeni awungeke babuze ukuthi lilandeni usuphonga uqhulula amehlo melele ukuthi bathi bona bahamba ngapha nje. Brian ebesithi ngibuye lapha ukuthi sizokhuluma indaba le oyikhulumayo mina I want to confirm and I've already right what's the word tayikwenza lokho anesikwenze chechero I've already confessed. I've already confessed to my wife ukuthi mina lawe we only met twice. Got true. Sahlangana ka2 we only slept together twice. And I'm very sorry about what I did. Yeah, what I don't want to lose my wife, I don't want to lose my family. Brian wakhuluma istory esiqathe singaka wafaka uthando olungaka towards umfazi wakhe. So ngimtshelile ngalokho wena osokukhuluma and to be fair I don't even believe ukuthi this is my child. And if you are insisting on having this baby ufuna ukusi blackmailer, you will not get no cent from us. Sizayenza ama DNA. Remember ukuthi mina wena ngake ngafika lapha wangifonela wathi wena ucela listen to this one wathi wena ufuna ngibe lapha ngizolungisa. This is how I got your number. First wangicela ukuthi ngizolungisa kulama gates wasusithi ungibuye ngizolungisa but no twa wathi first ngabe yasizolungisa impompi. You called one of the boys ukuthi bazoncedisa ngempompi ufana wacela ukuthi ngimdrive. Brian ewathi wathi ukhutshu ethi wabuya yena first time ezobona ugele ezobona usitha manje uthi uBrian yena wabuye ezobona usitha the first time usitha impompi yakhe ifile. So uBrian wabuya lo umfana walungisa impompi. This is how uBrian got inumber kaStha. Then uBrian wayabuya yena esehamba yedwa esezolungisa eyamagetsi. This is what he has said. And this is what his confession yakhe Roma le yasetshele bani unkosikazi lo ohleli lapha phela yabo anyana nxa usuyi my wife yabo sihlezi so sukhangela ugeli njengesitshebe esithile usuphonga ukuthi Slimandini umuntu wami ubusethi uzayanga wayethe uza kuthatha phela yabo usuzifila. uBrian semphika ugeli semphika wamphika kathatha okaJudas Iscariot wamyala wathi uthi lami ngahlala lapha ngathi hayi akusoqiniso khona okukhulumayo. Wathi no hayi usungathi ukhutshuza if ufuna. Listen to this. Remember what I said ukuthi uBrian iday bezolungisa impompi. Iday uBrian ezolungisa impompi efana lo mntwana lwana hanjo wathi kumfana lwana umfana wangena wazolungisa impompi. uBrian wamlandela. uBrian uthe selandela wafika kuStha wathi lethi number zakho ngizinike umuntu we-maintenance. Nxa esesiya ku-confession box ngale kuMrs Brian usesithi yikho iday athola khona inumber. And he actually has someone ongavuma ngestory sona leso athi yes wabuya sibili use mina ngisilungisa impompi lapha wafika yikho athatha inumber wathi 18 wena uzayiphikisa uthini. He did it on purpose ukuthi athi ngenye imini I will use this kuzongisebenzela and nanku kamsebenzela usenje so Mrs wena usungani isithebe sithile lesisu sakho sesithi bekhulumile bakhuluma uBrian wayibeka indaba yakhe njengoba ukusho kwakho ukuthi hayi yena ka believe ukuthi umntwana wakhe and if you are deciding to keep the baby ngokwakho lokho ukuthanda kwakho. uBrian abesesithi babe do you have something to say? As madoda ube balithisi kuthi uBrian wathi babe do you have something to say? Umfazi wathi no I literally have nothing to say to this person. Nothing. Angilanto engayikhuluma with this person mina. Uthi ngathi okay ngathi okay mina ngokwazi kwami belingasekho lonke lo Brian. This is why I was going out with him. Anti la usuzama explain iside lakho phela ungathi uyisifebe. Mina abengakwazi ukuthi lilonke uBrian wantshela wathi you guys are not together. Sisilwana wathi it's not my problem. Thawathi it is not my problem that you're gullible. You thought ukuthi uzathola imali wena girl. Shame. Actually, I have something to say to you. Into sesi discuss lo husband. Yazi ukuthini?
uthi sisawusisilana wathi actually I have something to say with you into esesidiscuss lo husband. I will be going forward cancelling your sponsorship. We are withdrawing our sponsorship to you, so maybe qala ukuthola switch. Uthi zehla inyembezi ngakhamisa umlomo wabamkhulu njengenhlanzi wabankaka. I-sponsorship selithatha. Ngiza yaphi? Ngaphi ngizakuya kho? Uthi ngakhamisa ngaswela lamazwi ukuthi aphume ngithi hayibo kati sesithethe left 10 fast kangaka. Angilwi, angithini, all I've said is I'm keeping this child. Sesifike khonapha ukuthathelene nama-sponsor. Fast like that? Okay, Lwati, no, actually I do have something to say. I do have something to say. Going forward, I don't think ukuthi ungasebenza enkampani nganti ucabanga ukuthi mina lawo waye at the same level. I want to show you ukuthi asikho ku same level. So I'll be withdrawing your sponsorship. Brian, yeah. I don't think it would be a good thing ukuthi kuloku sisebenzela wena. You know, Tina, we're trying to rebuild. We're building ourselves here. Mina, I've obviously apologized to my wife. And yeah, we cannot have people like you in the company. Well, as a palm, this was a singer. I'm going to get you. Brian is a columnist. I know Mr. Affirmation. Why? Anyway. Okay, looking at Kala Ngakuka Pants. I want to get now to figure S-men so tateli sponsorship. Those who are in the sponsorship, telling what the home office said to you have 90 days to find the switch. You know the feeling. Lapa kausahlanzo govalo, suhlanzo empilo ukuthi you know what? Iphuma ngomlomo. Uthi sisa ngaguqa phambi kwamama Lwana. Ngathi sisi ngiyacela I will not be a problem empilweni yenu. Angeke ngicele wena maintenance. Akula umuntu ozabakwazi lokuthi sisulesi kumbe ubaba washo ngoba ngiyakucela bakithi shwa ngizibone sengiphendula. Khonapha vele i-switch uthi ngaleso sikhathi sikhuluma ngoba nanti yena ubuye ngo-2022 ngoMarch. Lapha siku November ka-2022 within the same year. Isikhathi lesana into zama-switch vele abantu babengazikhulumi. Zazingakajwayeleki njengendlela ezisuke zaqhuma ngayo ngoba ngo-2023. Uthi sengicabanga ukuthi bengathatha i-sponsorship ngiyabuyela ekhaya. Uma mdala uzathini? Uzathi kho wakulandala lapho kuzomitha. Phezu kwe-hard work esayenzayo ukuthi sikulethela uzomitha. Anti liyabazawani bakithi. Uthi sengiguqile sengimncenga ngiyacela susithi siswami yazi nxa uncenga shem kubuhlungu uthi ngambiza sisi ngathi inkosi yami ngakhuleka yathi Jehova lo musa buye ungisize nanku impilo ingihlathela ngiyacela sisi ungangithatheli sponsorship. I will not be a problem empilweni zenu. Ngiyapromisa ngiyagomela ngiyacela ngizazisebenzela ngizizalele umntwana lo kwathi usisilana wathi please asisoze we can't asukuma wathali pine tagwini ihandbag uthi ngawasukuma wathali ihandbag yakamshiya yengeguchi uthi wathali ihandbag yakhe eguchi wayifaka lapha yale ngehlombe yathi asambe baby we've done what we have to do. We've done what we've had to do here. I don't think ukhona okunye singakudiscussa lo muntu lo yeah waphuma bahamba uthi sisangasala ngihleli ngizwe ngani ngilesihudu ngani uthi because of the way I was feeling ngangiyibona impilo yami ichabalala iphela. You know ukuthi uyabe usuke ekhaya ungela lutho uyi last number abasebeyithembile ekhaya. Imagine sokuthi aphendule ekhaya ngoba umithile bakithi benkosi. I can even see ngiyababona ukuthi babe beza kuthina abantu bekhaya. Uma ngomdala uthi ngabe ngisithi hayi qungasibindi umntwana oyinkazana ngabe mfonelwa nalo mamdala anti mamncane wanguye wayemncedisile ukubuya lapha ngamfonela ngamtshela ukuthi I in the situation la you know ngicela ukwenza ngicela ukukubona sikhuluma vele ngifone nginjalo ngiyakhala kuthiwa mamdala bethi hayi okay ngizafika kuwe khona lapha emalangeni hayi ke ugeli uthi vele yabona ke nxa uhamba emsebenzini uhudula inyawo ngani zenziwe ngesamende. That's how she was feeling. Uthi ngangihamba emsebenzini sithi anytime. Phela uyabungakwazi anti kuphela nxa kukhulunywa ngokuthi i-sponsorship siza cancel. Uyabungakwazi ukuthi sikhanselwa namuhla kusasa kuvuke gqoka home office bekupick shifting bekuthwala emahlombe bese yakujikele eframathineni uvuka usezimbabwe. This is how she was thinking ukuthi it would happen. Ukuthi anytime babuya bengithathe ngibuye. All she has to do is call them and say and some employed sengimxoxile. This is how she thought it was going to work. So sefonela umama omdala wakhe phela ukuthi ukuthi amnika amacebo ukuthi ngiyenze njani. Mamdala uthi mamdala wabuya. Wafika wathi kuhambani kanti geli. Wa nona kankaka. Wa stot. Ihlathi zangaka. Uright. He? Uyavuma umsebenzi wena ke. Okay, uthi ngathi I'm pregnant. What? Pregnant.
I-child care England. Khonapho ukuthi abuza ukuthi ubaba ngubani uyayazi i-child care England nje wena. This is how you know you live in England. Akabuza ukuthi ubaba womntana ngubani i-child care England uyayazi yini wena mntwana? Hawu kusebenza nje nqa kiss it goodbye. Uzabe umthiya lo ba kumunzamzalo uhambe ekhaya. Ayigcina mbane ekhaya khona ngale. Wewe umamdala ahlangene kuTharet uthi sisi umamdala wangilecture ngani ngumntwana omncane. Sengiqhudile khona. Bangamtshela phela inkalakade esigaqa sendaba kumele ngimtshele sona ukuthi vele sokuthile. Umamdala ngene kuTharet. Usisi uzathini? Kwathini thina ekhaya. Ngathiwa mina ngangakukhangelanga. We. Libuya lapha kathi umuntu wayengenza into ayilandileyo. Wathi bika kwabhoda, wathi umsobho waqeda amagada. Wathi ngithini? Umamdala ngene kuTharet. Uthi ayethe sengani usetweshwe ngithi emsebenzini bathe bakhansili i-COS yami. Why? Wenzeni? Ngoba usithwele? Hayi kuvunyelwa. Ala union. Wewe aqale phansi futhi. Wewe. Aqede. Ubaba womntana. Umnikazi wecompany. Bye babo. Asimihlolo kaJosephine. Umamdala ngene kwenye iTharet linabantwana liziphathi kathi wayi kumele kube nje wahawula kangaka ubungeke uthola umfana wesize yakho kumbe umfana ongathathwanga wayi kumele linama COS la umamdala sesitshonja unama COS liyadupha kankosi yami kwachika wabhoda hayi kuchinga umamdala chinga ade seze wakhama down lo am explain ukuthi baba umntwana is refusing ini ukuba ngubaba womntwana lo he doesn't want to be part of our lives and khanya yena lo nkosikazi wakhe sebexolelene so he has decided umfazi wakhe has decided ukuthi ba cancel sponsorship sami ngiphume kibo ngihambe ekhaya mama lana ethi hayi ekhaya awudingeki ukuthi uhambe ekhaya into esingayenza maybe why don't you let me talk to them unkosikazi ngothi ngakhulumi la eBrian lo ngoba ukukhuluma le ndoda it doesn't sound like it will help us at this point umuntu obamba amatomo ngumama so let me talk to the mother the wife ngibona ukuthi can I get somewhere kutale picture kaMamdala sengila ekhanda uthi mamdala ethi hayi nika ke let me call umama ngikhona ukuthi angibani amnika ama details not you know iphone number yena lana amfonela ngaye sithi uyahlangana amnika ethi kuthiwa supposed to be an actor to well talent ngi-actor komjolo the pandemic uthi yena umamdala athi hayi injani nginika inamba kasisi lo ngizamfonela mina woman to woman qaqathu siphaqo kwabo nama-press woman to woman sihlale phansi sikhulume sisolve indaba le isiswa singeke sisenze sifike endaweni enje yabo if you are definitely saying ukuthi you don't want them involved hayi sizakhuluma thina nje ama-diaspora nje abantu asebelazi ilizwe sakwazi ukuthi sebehlale lapha hani phela sesizenza thina onqamngqethe sikwaziyo just because we've lived here for a longer time umamdala athi hayi ngizamfonela usisi sikhulume sibone ukuthi senzani the best I can do ukuthi i-COS le ingakhanselo lokho kokuthi baza kusupporta bengakusupportela umntwana aweke ugcine la uvala amathangazi lawo awubona ukuthi usifake endaweni ebuhlungu kangakanani ngobulema lakho so kumele ngifonele ekhaya futhi lapho ngibatshela ukuthi nansi into osuyenzile mamdala asuke ke ngumuntu very disappointed in behavior kasitha usithala asale lapha eChalo uvala ukuthi manje umamdala engafona izohamba kanjani phela umamdala uzwakala ukuthi ngumuntu lwano ole high onjengami so ukuthi nqazi ngathi rivele zingaqhamuka ziqhamukile so sikasala shu ukuthi umamdala uzafika la bengishuthi mamdala uzafika ngala bengumamdala olwayo uthi kuhlale amadays ngesabe phela lami ukuthi ngitextele umamdala ukuthi selikhulume la azi ukuthi umjolo yakwenza ube luhlanje uthi ngicabanga ukuthi ngimfonele umamdala ngimbuza ukuthi selikhulume la ngimbuza ntshelene ngakhuluma la kumbe ngizezwa ngayo uMrs Brian esemfonele sesithi umamdala wakho you are in limbo you don't even know what to expect when to expect it from who into yangikhona vele isiphithiphithi ngumtshado wezinja kubi sesisafika ku Christmas wena lesisu sakho wena ke lesisu sakho udlala wedi Christmas lonyaka uBrian is nowhere to be found no one is there to be found for you uthi yazi ngathi ngicabanga iChristmas ngacabanga ukuthi kumbe vele kade ngihawulelani maybe ngizipakithele izinto zami ngizihambele ekhaya kade ngiyenzani kade kuthini ama-shift angikhona it don't care kuyahanjwa guys ukuthi uzithwele uthi sisakwa kunganithombe sebenza ngabomo ama-calls ami eyinye ile so lokhana ukuthi kwesisikhathi usuzudlalisa imali ungena ama-tax ungena kunzima life became tough so kugodola sokule snow akusawokheki sometimes amabhasi awakho on time ama-taxi ayadura
uyabona ukuthi lapha ngiyakhawuliswa lapha sengikhawuliswa lapha sebefuna ukumbonisa baflexa andisho njalo basebeflexa ke manje kathesi uMr and Mrs bayaflexa bafuna ukumbonisa ukuthi life can be difficult uthi ngelinye la phone ringe umamdala ethi asihlangane asihlangane ngifuna ukuhlangana lawe esikhuluma indaba le esiqedelaneni la sengikhulume la unyane wenu akhulume la unyane sengikhulume lo nyane wenu mamdala uthi sekhulume lo na Brian lo Mrs Brian Mrs Brian wathi okay let's meet and sit down bona sebekhulumile kwabo but they've decided to have a joint conversation bonke nini bo with 3 so ngani ngabantu abadala bayabezohlalisa umntwana ongezwayo phansi. Can you imagine hlaliswa amadala ngomuntu wena well I don't know if she didn't know very for sure ukuthi abantu laba babethandana or she thought ukuthi she would up the Mrs engakaze mbone wathi yo my way. Anyway kusethwe up meeting kuyahlangana nga kone flatini likageli kati kuyahlangana nga flatini likageli khona lapha wabuya wabuya la umamdala la ugeli wahlala laphana lo umamdala na Mrs Brian njengoba sekukomsele kuphela Brian Celestia umamdala ka Brian here lo mamdala sakuzalwa here bafika bahlala phana mamdala vele wathi singachithi isikhathi sonke sibhizi siyasebenza indaba ekhona nasi Mrs Brian Mrs Brian indaba ekhona njengoba sikhulumile efonini ABCDEFG abantu baqala ukushaya accent across ugeli upongoza ukuthi angizwe ukuthi bathini kahle but bakhuluma mdala sikhiwa siyarwarwama siyachama khona sidlule sofa leli singena ngale sha siyadlula akazi ukuthi kuyibavuma yena ufuna ukuzwa phela ukuthi bavumeleneni but baqala basangena deep down into the green bushes of Matopo basakhuluma ukuthi Brian bahlangana nini umntana lo wine textile asikho lapho. What is the fundamental of the story? What is the abantu besebeqedile Mrs Brian athi okay mina all I can do engingakuyenza for the time being for now not forever for now usis antu beya 2022 2023 2024 and 2024 because uthi wayele visa yakhe ye 2.5 years ayiphiwa I think ngokutsho kwakhe 2.5 3 years COS yakhe yayingasole yane beyi 2 years I think kwakuyi 2 years yayingasole yane 5 years or whatever yakhe yake 2 years sisilama sathi okay to make life easy for everyone wenza ukuthi singahluphisani singabi lo msindo. Number 1 okokuqala ansoze ngiyicancel i-sponsorship yethu but we're not renewing it nxa i-expire which wasn't she'd only been there maybe 6 months so we have about 18 more months to find another job or whatever. So umgomelo number 1 from Mrs Brian, I will not cancel i-switch yakho ansoze ngicancele i-sponsorship sakho but I will not renew it when it comes to its end. Ugeli inhliziyo ethu Jehovah lo musu uyamangalisa. Number 2, we will move you to another city because usiyasebenzela khona not around here. So sesikususa kule branch susiyasebenzela a different branch in a different city. Silama packages ungena amangaki ngaki khona ngale suzaya khona ngale. Now think about it like this. It's December time. Kuthiwa kumele move ngoJanuary. So kumele achiye ilisi yakhe lapha ahlala khona. And amalisi holds anzima ukuphuma kiwo nga. Kwasisikhathi le ndoda sengakutshela ukuthi bhadala the rest. Nxa wayesayina ilisi ye 2 years ugele ezitshela ukuthi uzafashali. So kumele abhadale 18 months rent lana kumbe ahambe ecourt kumbe athintini kumbe athole ule ndoda lomusa kumbe athathe ilisi lana ini komunye umuntu le ndoda avuma ukuthi kuswaphe kufaka omunye umuntu. 1 by January. 2, so kumele ayeqala phansi ama routes amabhasi ama what away from people that she's used to, away from all the friends that she's been working with, away from everyone that she now knows. Yes, tell Mrs Brian nguyumnini power. From what she was saying, I think Brian made it like yena ule ungumnikazi wecompany but Brian was just Mr. Brian, Brian wayindoda ka Mrs. Brian. That's all that he was. We have
wayengelani le company as much as he was wanting to say ukuthi one of the directors or he was a director on paper, but it doesn't sound like he was there in the company. Wayekwazi amahambelo ayo lo mayilungiselo ayo. Kwesinye isikhathi people do these things, you register a company as a couple, husband and wife, so that kungabi lemsindo umesikhathi lifaka omunye umuntu wesi3, but basically the two of you legally yina bangama director. So but for me it sounded like uBrian for sure ube libizo nje ku registration and nothing else. Mrs. Brian nguye umnikazi wecompany. So Mrs. Brian athi two things: I don't cancel sponsorship, you move. Mama mdala athi uyezwa ke ukuthi kuthwana ngimuva ngiyenga lapha bamuva khona, it's about maybe 4 hours drive from where she lives now. Ahlala khona ngaleso sikhathi uthi sisa ngacabanga ukuthi khathana ko angazi umuntu ngiyafikela ngakubani ngithini, and this woman has no interest in helping her out with this move. Kumbuka ukuthi ethi ngiza no i-office yethu yase asithi kuse Bristol la i-office yethu eLeeds will be in touch with you. Bekutshela ukuthi bekunika irota yakho entsha ka January, bekutshela ukuthi uzosebenza ngapha, uzithwele wena gele ngapha, kuyaqanda yiwinter wena gele ngapha, uyamuva wena gele, ususiyaqala phansi lama clients amatsha ongawaziyo. Yakwazi ukuthi nxa ususebenza lama clients, even if it's been a month or 2 months, usule routine yakho, usukwazi ukuthi uMrs Mani ngiyangena lapha siqale so life is easy. Khathi sona ususiyaqalisa phansi bottom again, suzafika ngani ingcini batsheliwe ukuthi uxotshelweni ngapho vela khona. Uthi ngangingabe yazi ukuthi ngangisizwe ukuthi ngani kumbeni ikhanda lami liyazunguza yazi nxa ikhanda lakho lisenza so ingani lizawela phansi. That's how she was feeling. Wathi angila akula ngenye indlela akukho engingakuyenza, I'll do as you said. Kuphume kuchiwe kunjalo. Uthi sisa, but I didn't understand ukuthi why mina sokumele ngimuve. UBrian kasekho endabeni, so ngani kumbeni mina yime ngaphambanisa, as if I knew ukuthi he was with this lady when we got together, but ngangingakwazi. And she does swear ukuthi ngangingakwazi. The way he had explained it had made sense to me at the time, because ngujolo phela lo the pandemic vele into abazikhulumayo ziyabe senze sense ngaleso sikhathi. Uthi so it so happened ukuthi I actually did think ukuthi he was telling me the truth ukuthi they were not together, and unfortunately maybe they were not together, but reconciler or whatever happened, but they were together now, and UBrian was no longer in touch with her, no longer to talk to her at all. If she needed anything, if she wanted to talk to her, and she was not even to call the office. Why sekhuluma nganga lo Mrs. lo mamdala yonke into ayifunayo kumbeni shift yakho yaphuza. Can you imagine sokuthiwa nxa if you are running late ibus yakho iphuzile, you need to text the director umtshela ukuthi I'll be late for my call. Wanya wena uyenza ngabomi ukusabisisa. Kuthiwa nxa uphuzile ekucall, you need to text me. Nxa ule problem kumbe ngebus kumbe ngetransport kumbe kuyini ungakwanisa ukuya emsebenzini because isisu sakho sibuhlungu or something has happened, the appointment, you need to text me. Uyaflexa lapho mamdala, uyaflexa big time. Umjolo ke lo. Ugela uthi hayi inyanga ithi sisaphele ka December leyana vele sengiqoqile okuyimchaqane kwami, sengikhulumela abanye ababili abathathu abathi bazathatha ileasehold. I'm hoping ukuthi ulandlord la uzavuma akhulumisane lendlord avuma ukuthi hayi move nxa ikhona take over, it's not a problem, ukuthi baletha amaphepha abo lawo ba validate ba check ukuthi yonke into right. Bangene wena uphume end of December. I thank God siyabonga Nkosi for that. Amuve achaye ayele ayakhona afike back to the situation yokurenta iroom ushare labanye abantu, because now kakwazi phela ukuthi ama shifters abe menjani, izinto zonke zizabe zimhambela njani nxa esefikile endaweni yakhe entsha. So she starts sharing indlu lamanye ama girls. Somewhere somehow ngale avela khona hayi phela abaphuza abantu kunyenyezi, ngala avela khona inyenyezi indaba slowly but surely ngabomo futhi ukuthi hayi no usisi unjani usuke ngale emithisweni mu director nithi musfebelicious. Uthi sisaba benginyeya bekhuluma ukuthi yes kuthi uthi ngani sithi nxa ngidlula so nxa ngise officeini kumbe ngisendlini khona pha uzwa abantu besithi he li Sumbambile maye Conwell. Yes, uBrian no Mrs. Brian ngabasezini. Okay. Uthi sisa impilo yayinzima. Endlini enganhlala kiyo. Nganhlala
awuyimix abantu bekhaya I think ilwa beGhana umbe ngabe Somalia I don't remember some abantu base West Africa indlu babeyishare uthi uyathudlula uze besithi he abantu bebamba amadoda abo hey kule tsunami bembiza tsunami kule tsunami abantu abangazihloniphiyo umuntu uyasuka ekhaya lehawula ebuye lapha afika yenza into ezingangazilandanga hey kwathini siyo esinjolo uthi babe ngithwalise enzima benginyeya bengikhuluma ngesikhiwa bengenzani ngihlala ngihlele bedroom laphana ngikhala everyday ngizibuza ukuthi kathi kodwa Nkosi yami ngiyenzani Brian wami kade ungaphi waze wangenza umuntu wenkosi uBrian will never got in touch never not one day did he say hey hello kwathini when I spoke to her mina entshela wathi sisa in the end ngazibelethela umntana wami oyinkazana unfortunately ngangithe kuye ngabe uyazo transfer because she's as funny as I am uya dramatize la izinto so ngangithe ngabe uyazokhuluma wasesithi kulabanye abantu abamaziyo bazamuzwa ngevoice so I had to narrate the story so uthi Brian never got in touch she's got a baby girl now and luckily for her sponsorship sakhe lesi sathi si expire sesifikele emaphethelweni she had already found ngoba ngesikhathi ehambe ku maternity she never got paid a cent waphiwa statutory maternity which is I think about £100 a week uthi impilo yayinzima ngacabanga ukubuyela ekhaya ngacabanga ukuthi kade ngiyenzeni what do I do where do I go impilo yayinzima emuva inzima phambili inzima esenta khona apha engikhona everyday ukhalelwa ngumntwana ungela mali yochaga ungathini umunyise soyibelela lize beyipatapata yeah that's umjolo for you ethi the days so ngangilala ngicabanga ukuthi ngimtextele uBrian ngithi why ungenza so ngiphinde ngiyesaba ukuthi umama lo kade ngizathini but uthi when she was on maternity laphana during anti yakazi ukuthi sometimes la belihamba kuma appointments and ama midwife at in one of her midwife appointments wahlangana lo munye sisi owe Nigeria I think bexoxa wasem explainela nje ukuthi mina yazi kunzima njani ecompany engisebenzelayo vele banchanga ngomzimba I'm so depressed you know abantu abangikhulumisi you know angithola ama shifts kuhle Nigeria nabe sithi no thina ngapha ikho home engisebenzelayo bathatha abantu at the moment switch abantu ba switcha so angazi ukuthi wena babeza ku switcha yini uzithwele but they do switch ugela uthi ngabe nsithi ngitsho give me ama contacts abo ngikhulumisana labo mbona ukuthi ngiyayenzani you know usisilwana wamnika ama contacts wathi awubatshela ukuthi yimi ngupha ama contacts uthi wafona ecompany bathi ngabe uye wahamba bathi apply for the job apply wathi explain from day one ukuthi ngipregnant ngiyabeletha nje vele in a couple of months but I'll be able ukuthi ngisebenze a bit before ngihamba ku maternity and things like that uthi hayi the company dana but unfortunately nxa pregnant it becomes a bit labo bakubona but it becomes a bit complicated maybe why don't you have the baby first then ubusu apply uqalise we can put you on the waiting list asisoze sokulahle i-application yakho siyayichiya khona lapha ekhona but nxa usubelethile and everything is fine then you can start it's easier that way otherwise uzaqalisa namhla somele siqalise apply la maternity this that and the other it becomes too complicated plus also sasi obligated ukuthi sikubhadale while you are on maternity, although you have to work at least 26 weeks before you get maternity pay. She would have been able to probably work that before she got the maternity pay. So, bangafuni ukuthi bangene kutshovicho yona leyo bathi hayi qala ubelethe ungaphenduka sizokhuluma nxa usibelethile. Uthi hayi ngahamba sibili ngisa ku maternity ngilethemba lokuthi isimo sami sizajinja but life was hard, life was difficult. I missed uBrian like crazy. Do you know ukuthi abantu bomjolo laba bangaziba ukuthi ebedli kangakanani Nkosi yami yalana ungalela umcabanga. Ngiyakhumbula ukuthi ngathi mina uPrince ngihlala phandle le ezulwini hours and hours ngikhuluma nomuntu ngihleli nginethwa lizulu badly treating me kodwa nango mina inhliziyo lamaphaphu inside konke lama kidneys wa inside phakathi uthi ngayi I missed him so much ngicabanga ukuthi hey uBrian sure engabuya even uzobona umntwana uBrian kwathini she never got in contact with them she never spoke to them about the baby I think bambona umntwana kubo social media you know and things like that but both the husband and wife never got in touch umamdala wazama I think she wanted to get in touch with them batshela ukuthi umntwana sezelwe can we do ama DNA uthi ngacabanga ukuthi if singaqalisa futhi into zama DNA zizamphakamisela umoya kuqalise futhi inkulumo uqalise futhi imsindo I just don't need that drama anymore by then uyakwazi ukuthi udubo uhlupho nxa usesimene esithiza nje you get mature fast mature ngenye indlela ongakazi ubona ozofisa ukuthi yabona ngabe ngimature kanje ngesikhathi ngihlana noBrian ibullshit yonke le ibingeke yenze kodwa mature sokudlulile
Oyisimo sesidlulile. Ugirl uthi that's when I started to see life as life ukuthi yabona into engangilandile ayisiyo le esengiphila kodwa I'm definitely going to change my life. I'm not going to get in touch with them. Ngibatshele ngomntwana lo since I said ukuthi angifuni lutho kibo ngizahudulana lami ngedwa ngizayenza engwenzayo for my child until God knows when, but I will not go for them. So she never got in touch with these people. Gazanga adinga uBrian, gazanga adinga Mrs. Brian. She never told. I'm sure abanye be company ayisebenza labo emuva le they would have seen since babe ngabangane like social media, they would have seen her pictures, they would have talked about it. Word would have gotten to the Brians ukuthi umntana mamncane sezele, but they never got in touch. So anyway ngazibelethela umntanami. Life continued. After 3 months ngabuyela ku care home lana ngabatshela ukuthi hayi sengibelethile ready to come to work if you can still switch. Hayi enkampanini lana babe besithi hayi ukuswitcha singakuswitcha, bamswitcha waphuma kubo Brian wasebenzele care home up to today. Uthi sisa not ka one have I seen that man since the day athi baby. Do you have anything to say? La ke libabone inobhebi nxa sowehle so. Sebesithi. Usungani inyama ethile. La ke libabone. Abadlali shem. Akhangela ekhona elihlo so wakuthi. I have nothing to say to this human being. Awulala bizu ngumuntu. I have nothing to say to this human being. Nothing whatsoever. Uthi ngamgcina khona phalelelana la ngoBrian abuya lo muntu wakhe wazi ukuthi mina I confessed to my wife ukuthi we only met twice. Inamba yakho wangipha mzukwana uthe wena ufuna uncedo ngempompi. That was the last she heard from him. The baby is all growing and all okay now. Hayi ke kodwa Brian. No Brian, no Mrs. Brian. Uyabazi baphila siya phandle la bakhona. Umjolo the pandemic lo uyakunyisa. So that's our Mjolo story for this time. How long have we been live? Until ngilitshelile ngathi mina ngifuna ukuhlala at least 1 hour. I bet you dala sidlulile 1 hour yangikhona. Ayi kodwa mina okwami Jehova. Mina okwami Jehova. How long have I been live? Right. So